Draga deca, čitamo priču Čudesni ribolov. Jednom je Isus Hristos učio narod stojeći na obali Genisaretskog jezera, dok su njegovi učenici lovili ribu. Okupilo se tako mnogo naroda da su ljudi tesno opkolili samog Isusa. Zbog toga je Sin Božji se u jednu lađu zatražio od svog učenika Simona Petra da malo otplove do obale, a onda je sedeći u lađi nastavio da poučava narod koji je stajao na obali. Kada je završio besedu, rekao je Simonu: "Plovite ka sredini jezera i bacite mreže." Simon je odgovorio: "Učitelju, trudili smo se tokom čitave noći, ništa nismo ulovili, ali ćemo po tvojoj riječi baciti mrežu." Bacili su mrežu, a onda počeli da je izvlače iz vode. Nisu mogli da je izvuku, a i mreža je već počela da se kida. Koliko je ribe bilo u njoj. Morali su u pomoć da pozovu prijatelje koji su bili u drugoj lađi. Tako su najzad izvukli ribu i napunile su se obe lađe. Simon je razumeo da u njegovoj lađi ne sedi običan čovjek, nego sam Bog. Simon se toliko preplašio da je pao na kolena pred Isusom i zamolio ga da izađe iz lađe. Osjećao da nije dostojan da primi takvog gosta. "Izađi od mene, Gospod, jer ja sam grešan čovjek." "Ne boj se," odgovorio mu je Isus Hristos, "jer ćeš od sada loviti ljude." To je znači da će Simon postati propovednik, da će učiti ljude kako bi trebalo da žive pa da zadobiju carstvo nebesko. I kao što ribari hvataju ribu i izvlače iz mreže, tako će i on izvlačiti grešnike iz dubine poroka. Sa Simonom je u lađi bio i njegov brat Andrej. U drugoj lađi bila su također dva brata, Jakov i Jovan. Sada, posle čudesnog ribolova, oni su odbacili svoje zanimanje i pošli za Isusom Hristom. Od tog vremena oni ga više nisu nikada napuštali. Isterivanje nečistog duha. Gospod Isus Hristos je jedno vrijeme živeo u Kapernaumu, gdje je subotom odlazio u sinagogu i poučavao narod. Svi su vidjeli da on ne poučava onako kako su to učinili judejski književnici, kada je Spasitelj govorio o gnevu Božijem i o kazni za grijeh, i najokoreli i grešnici koji su ga slušali odlučili bi da se poprave. Jednom je u sinagogu došao čovjek obuzet nečistim duhom, gromoglasno povikao prema Isusu: "Odlazi! Šta hoćeš od nas, Isuse Nazarečanine? Ti si došao da pogubiš nas, zle duhove. Ja te znam, ti si svetac Božji." Isus Hristos je odgovorio nečistome: "Umukni i izađi iz njega." Tada je nečisti duh snažno oborio čovjeka i, glasno povikavši, izašao iz njega. Poslije toga se po čitavoj Galileji počelo pričati o čudima koja čini Isus. Isterivanje oduzetoga u ovčjoj banji. Za judejski praznik Pashe Isus Hristos je došao u Jerusalim. U ovom gradu postojala je banja i ona se nalazila nedaleko od gradskih vrata, koja su se nazivala Ovčija. Ovo nije bila obična banja jer se anđeo Gospodnji ponekad spušta u nju da bi uzburkao vodu. Onaj koji bi se zatim prvi spustio u vodu ozdravio bi, ma od kakve bolesti da je bolovao. Tu su se nalazili najrazličitiji bolesnici i svaki od njih je hteo da prvi siđe u banju da bi ozdravio. Isus
Hristos je ušao u banju. Tamo se nalazi jedan čovjek koji već 38 godina nije mogao da pomeri ni ruku ni nogu. Ugledavši ga, znajući da je odavno bolestan, Isus ga je upitao: hoćeš li da ozdraviš? Bolesnik je odgovorio: Gospode, nemam nikoga ko bi me spustio u banju i kad god ja dođem, drugi siđe pre mene. Hristos mu je rekao: ustani, uzmi odar svoj i idi. Bolesnik je istog trenutka ozdravio. Učitelj se pak, čim je iscelio bolesnika, sakrio među narodom. To se dogodilo u subotu. Jevreji su smatrali da je veliki grijeh da se toga dana rade čak i najpotrebniji poslovi. I kada su vidjeli da čovjek kojega je Isus iscijelio na plećima nosi odar, počeli su da mu govore: danas je subota i ti grešiš. On im je na to odgovorio: onaj koji me iscijelio, on mi je rekao: uzmi odar svoj i idi. Poslije nekog vremena Isus je isceljenoga susreo u hramu i rekao mu: ne griješi više, da ti se ne bi dogodilo nešto još gore.